Anak oni fumia masi.
process in front. Okay, so blessing not at the car. Not the car. Okay. Are you going to do the furable, the incense? Yeah. You know how to do it? Sacristy. So you see that. Sure, we'll go check it out. Check it out to see if it. Just want to angle Okay. first. Yeah. Right. You can get it ready. You can get it ready during the Holy Communion. Sure. Okay. Yeah, sure. I'm already over here. Check it out. Oh, I'm so sorry. Sorry. Ho Fabio Cala, Fabio Calafi, ma dico che Fabio Calafi, o si come nato media e poi perché te ferma Fabio Calafi che tu può andare per If that's not the sacristy. Coffee is eso. Oh, the back to the left. Okay, we'll go check it. Thank you. Okay, nakikita na ako, You can bring it down. You have the carry or put in the trolley. We don't have to say wait till then. Time is time. Okay? Okay. Okay. No, the trolley. If they are not here, get the trolley. Right, so that's Wait to be malo. Wait to be malo. Thì cái đầu tiên tôi hiểu. Malo. Okay. Malo tama. Can I put it down? No, because then I have to carry it back up. I have to move that. Okay, it's okay. Is that okay? Oh yeah, you're right. Yeah, I'll get them to carry it. Okay.
Then we can now do the pen out of the paper. Then go home. How another review of a loud paper. Another place. So when they did out on no argue again, we did out. Cái máy có thằng máy cày. Game yoga. Itau whakahokore vai Ouau taritari o Sosefo Lisiate Usaia. Na e whai hono taritari pehen he aha koia hono papitaiso. Whakakau ai ene mo ui sino whamisterio eiko se su na e pekia pia toi tuu. Ko e honi tau toi taritari ia ke whamanatu pe ka tiki tau tolu ka e maa Sosefo Lisiate Usaia. Ukai koe ngata ngai no ene whanonga pirikimi. Apik teu teu he tau tamai. Ke viki ai o tua ko tamai ho tau eiki ko se Jesu Kristo. Ko tamai fokia e whai mana wau wha. Mo o tua e vai kau aki. Ai e kune whakawhia maari e ki tau tolu e tau ngahi loto mamahi. Sa me huongo fuluma tolu ko moutari. Eiki e manatui mai au i ho pure anga. Ko eiki o toa o tau hi e kai te umasiwa ha mea. O kune toko ke utoko to he mohuku lau ma ui. O kune tataki au hewe e vai o kutafe tafe maari e. O kune whakamo ui ai a hoku lau maari e. Kune tataki au he ngahi hala e maani o ni ko hui ko no hua wha. Pane ongo ai kua e vai he terea e malu malu e mate. E kai te umana wahe ki hakovi. He oku ke ia te au, ko Vakaahi moho toko o kuna whakawhie maari e i au. Koe teu teu e kātoanga mau mea toko ni maaku i he ao hoku ngāhi whiri. Hoku e pāni hoku ulu a ki ai lolo, o whonu mahua hua a e kuipu. Koe moani e mui mui a te ia e lerei mo e alo o wha. I aho kotoa beo e ku mo ui. Pea ko hoku api ai whare o eiki o tua o lau i kuonga. Tawangi ke a whio e te mo tolu a eiki. Ke tau lotu. Tamai mafi. O tua tai ngata. Ko whonga i whake e mau kore ni ko hia ako si o takataha koe ni ko Sosefo Lisiate Usaia. Ai kua ke ui ken hiki atu mehe mo ui ko e ni ki a Fiona. O hange mua ki a te ia ho mama o i fia e pure anga utai ngata. Mau korena hufanga i a Jesu Kristo ko alo ka ko mau eiki. Tau hi wakamata. Amazing grace, how sweet the sound that saved
ia ke o mea whakilalo ki tau whanau ki Biography o Sosefo Lisiate Usaia. Biography no be Sosefo Lisiate Tunitau Usaia o Mauwhanga. Na tupo Sosefo Lisiate me heong mātua ko manu tabenisi Vakauta o pangai ewa pe Tunitau Usaia o lota Mauwhanga. Pe na toko wha aina whanau ko lahitaha ko moeaki ola Tunitau o ku iloa ko makasia tapu e hogoia seini ria e hogoia begia Sosefo Lisiate Tunitau Usaia pe siitaha a merenaite o sai na Vale Sosefo Lisiate i aho woua o katopa o i tahiwani maua i pangai eua. Na kamata ako pea Sosefo Lisiate i he lautohi katolika o Mauwhanga, pane hoko atua i ki he korisi katupou i toloa, pane tuk whakaosi mai ki he korisi a Denisi. Na ni Mauwhanga Marie, pane whalau mai ai ki Australiani he tahia waltolu, o whiloa ki ai mohon hoa whaanga, Fisilila Palu. O na no loto ai he na kovinanite mo o dua, i sākalameta o maderemonio, na fuakawai mo tari iyo, ki he toki wete o mari e mate. Pene hoko ai a e ua o tahape, i aho woua o Sanuari o tahiwa waldolu ai pe. Na whakakoloa ki naua aki a e whanau i toko hongofuru mātaha, ko e toko fitu whewhine, pe a whātangata. Ko e lahitaha, ko seini lada i riku one Usaia Tonga, pe hoko a Moeakiola, Tunitau Usaia, Mreana Usaia, Wiheni Mukitau Dolu, Manu Tapanisi Usaia, Wiheni Mukitau Dolu he ahoni, Elizabeth Moala, rest in peace, konesi pekia. Simone Usaia, Wiheni Mukitau Dolu, Kinahoi Usaia, Wiheni Mukitau Dolu he ahoni. Mary Usaia, Suriana Usaia, Fanguna Usaia, pe sitaha Lucia Usaia o kuheni mo tautol katoa he ahoni. Lisiate na ane moua pe i hono tauhi o ine whanau. Pe mo ngahi ngāue a community, e na hoko ko e pure ngāue, mo tauhi e ngahi taulah. Mo ngahi ngāue tokoni ke he pe na i kai ngata pe i ka kaitonga, kana ko e tumutumu o moui a tōtahani, ko e tangata na e urunganga whakapapa, tangata na e ofa, tangata na e anga whaingafua, tangata na e whaitotonu, pe ko e tangata na e lotu mooni mo mālohi. Ia hahoni, o ko moui lelei be e whanau e toko ngafulu, mo mokopuna e toko tolu ngafulu mātolu. I he taimi fitu no nima e fiafi, tu site hongfuru mātaha o Februari, wafe wanima. Nā ne hiki te niti ai me I taimi ki itaaniti, I he wharemahaki o Campbell Down. Pene tariko a weni eiki kua umau ke uhu atu, ki hona otua, pene wholau atu rewa ki he poreanga o mo itangata. I hona ta u fitu mafuru maa ua, maa hina e tolu, mo e aho e uafuru maa walu. Mālo, ko lawa sine whanonga, ko kau he lau e mālo, ko ni tui te unga ki he keinanganga o no iki o dua, na e teu teu ma e kakai ko hoi fua ki ai. Ko mau o whalahi atu, Sosefo Lisiate Tunitau Usaia, pake huwhaki mai ki riki mawa tolu. Whalawa, pake toka I he nonga, mo e whie maari e ai o dua. The biography of my father, Sosefo Lisiate Tunitau Usaia, who was born on the 12th of October 1952 in Pangai Ewa to his parents, his mother Manu Tapanisi Vakauta of Pangai Ewa,
his father Tunitau Usaia from the heart of Maufanga. Sosefo has 3 siblings, Tevita Moeakiola Tunitau, Seini Suliana Vrea, and Melenaite Tōpui. Sosefo's schooling started in a Catholic primary school in Maufanga. He then continued to Tupo College, Toloa High School. He then finished up in Atenisi College in Nuku'alofa. Sosefo got an opportunity to come to Australia in 1983. He then met his wife Lila, and our Heavenly Father blessed them with 11 children, 7 girls and 4 boys. The oldest, Seini Latalikuone, the second one, Moeakiola Tunitau, the third one, Meleana Usaia, number 4, Manu Tapenisi, number 5, Elizabeth Moala Usaia, rest in love, number 6, Simon Peter, number 7, Sione Kinahoi, number 8, Mary Usaia, number 9, Sione Fanguna, number 10, Suliana Usaia, and number 11, Maria Lucia. In 2005, his wife wanted a separation and left to America. Even though his heart belonged to his wife and he took his vow to the grave, she remained separated with him till he took his last breath. Sosefo then took on the role of being mother and father for many years with 9 children and welcomed my brother Roger Fonofehi to our family in 2007. Even though our family was broken, Teti, you completed it and made it perfect. In 2007, Sosefo worked 2 jobs, and when he finished his second job, he drove around collecting scrap metal. In 2016, not even a year after the passing of my baby sister Elizabeth Moala Usaia, Sosefo was diagnosed with depression and dementia. Sosefo was always busy looking after his children, also his duties to the Catholic Church. Sosefo was a community leader and a catechist for many years. Sosefo is a God-fearing man, humble, down to earth, respectful to everyone, and loved everyone, no matter their nationality. At the time of 7:05 p.m. on Tuesday evening, the 11th of February 2025, at Campbelltown Hospital, Sosefo was called home to our Heavenly Father at the age of 72, 3 months and 28 days. May your amazingly beautiful soul rest in love, Sosefo Usaia. You will be forever loved and missed by us all. Fly high, my king. Ko mate o whalai. Hea te koe te. Halua maua te bea whia o tua I ho tau rotolotonga. Tō e whainga maari e koe ke whawhonga atua e tauhi kai mai Siaosi. Popo aki whie kau ngā mamahi ki he witou kai mai I whānau. Ulmotua kai mai whahu. Taimi whainga tā ai ni tau kātoanga ia e tō tau. Pea moe utu tau ai o tua. Ai ni tau whakatahataha mai ai. Tau whanau ke pio kā lafi. Tau whakafofa ia he mo ui koe ia tamai o ikini. Ia ahon, te tau momoia ia e hiki whilau e pongpong koen. Koe tau whawhita I mo whamalo ki o tua. I he mo ui koe ia Sosefo Lisiate Usaia. Whamalo mea ofa e mo ui. Ngahi mea ofa e tare niti na ne whakainasia kai ne mo ui. Ia ahon, tau whakafoki bea langilangi. Langilangi ia bea I ho tau eiki. Te whakatawangi. Monu ia I be tau mo ui I whanau. Lumo tuaga e mai whahu. Fo mea ki o lunga. Kamata e tau hiki whilau au whawhita. Pongpong koe. Whawhai tamai moi alo me lau maria ma oni oni. Tau nge kia whia te mau tolu ai eiki.
tau whanongo e whakaofofa e tamai o ikin, tamai o iki vai pe, kai maa ki tau toluni. Tau tomua hanga ke tau tamai o tua, ki mua e tau whanongo e wholofola kai mai eukarisia. Kore whakamore ki a te ia. Tono no e tamai o ikoin kai maa ki tau tolu. Tau tuhai mo tau ke mo moi e whilau lau whawheta ini. Tau hoki a te ia, i haloto whakatamala mōni. Eiki sesu, koe o tua mafi koe, moe pilini si e melina. Eiki e alofa kakano moe langi langi o e tamai eiki e alofa ma eiki e mai ke te tau tō lalo whai o tō mafi o ne whamone more ia e tau ngāhi ang hala. Kai tataka ki tau tōlu ke mo ui tā e ngata. Ke tau lotu. He o tua whai tō nunga. Ku mau kore atu mo loto whakatō ki lalo mo oni ki ho mesi. Mai tamai o eiki koe ni ko Sosefo Lisiate Usaia. He nane ngaue osi kia verenga. Ke whakamafola i o ngongole aho a fio i he whatongia whakai tauhi. Nane tari i o kia i ki ha fiona. Tukuanga kia te ia e pare o ne ngahi ngaue lerei. Ta ke omia ki he malu pe mo i fia e whonua e tala o wha. Ai e mau kau whatahai mo i a fiona. I fia e pureanga uta e ngata. Mau korena hufanga i a Jesu Kristo ko alo ka ko mau iki. Amen. Ulua ki e kangatohi. Koe wholofola o to'o ia mi he tohi hono ua maka peo. Wahe tahawa ves whaatolu ke whanima. Ko hangau e lelei mo whaka eiki a ia ku one whakatokanga iai ai toi tuu. Peana e tānaki e siutasi ha mea ofa. Me he tokotaha kotoa pe. O whiunga mo ha talakima siliva e uafe. Peane whakamoimoi ia ki Jerusalema. Ke momoi aki ha whei lau whakamole mole angahala. Ko e mea ana ane whai na e whaka ofa.
Mo tau I ene whakatoka ngai ai toi tuu me he mate. He ka pau na I kai kene amanaki e toi tuu ki he mo ui. A ki nau tolu tō tau, tā koe mea mau taimi mo lau noa na ane whai. Ka pau na ane amanaki ki a whakapale fungani o ki nau tolu ko nau tō o mohe I he hauhaua. Tā koe mea lelei mo anga ofa na ane whai. Pea koia na ane kole whakamole mole, ma ai ka inga pekia koe uhi, ka e lawa ke whakahauwhi ki nau tolu, me he nau ngahi anghala. Koe wholofola tonu in, wholofola tonu en ai eiki.
ke whakanonga a ki au. Koe hei ki a hoku tauhi. He aku i kai te masiwa hame, a masiwa hame a i kai teo. Masiwa hame a. Kua ke toka te uha katoa ngā maaku. Kai mamata peho ku ngā hiwhili. Ko hoku ulu, kua ke pani aki halolo. Pea whanu mahua hua e kuipu. Koe hei ki a hoku tauhi. Pea aku i kai te masiwa hame, a masiwa hame a i kai teo. Masiwa hame a. Koe mo'oni, ko ho'oanga lelei mo ho'ofa. E mui mui ia te au. I he kotoa ngahi aho, he kumo ui. Pea koe whale tonu oi e iki a hoku no whoanga. O lau i kuonga, o ta ingata. Koe hei ki a hoku tauhi. Pea aku i kai te masiwa hame, a masiwa hame a i kai teo. Masiwa hame a. Koe wholo o ku to'o ia mei he ipi seli a hono ua a Paula ki koli tonito. O ku igai ho tau api mau o ku tuu i he wani. Ko ho tau sino o ku hange ha teniti. O ku tau nofo ai i mamani. Ka o ka veti ai teniti ko ia. Pea kua pau ke omi e he o tua ka tau whale ke tau nofo ai. O ku ikai ko ha whale na e langa e ha tanata. Ka koe whale i langi e tolonga o i taenata. Fia ma o ai pē ho mauloto. Ko e tau kei nofo i ho tau sino koe ni. Ko e tau kei mamao ia mei he api o eiki. Ka oku tau mo ui atu e ki tau tolu ia ai tui. O i kai koe sio pau. Oku fia ma o pē e tau mo ui. He oku tau ilo pau e sai a noa ki a te ki tau tolu. E tau liaki ho tau sino ko e ni kai nofo i api moi eiki. Ka koe mea te pū, ko e tau whakaamu ke hoa e tau mo ui mo hono whinga ngalo. O e tau aipe pe oku tau nofo i ko tau api i heni pe i lani. He kua pau foki ke whakamaui tau taha
ki tau tolu e ki lisi tō o whakatatau ki hele lei pe kovi na a tau kai lolotonga e tau mau o tau sinoko eni. Ko e wholo tonu ia ai eiki. Sesu ki petani, tā koe ahoia e whāhono ositanu o lāsa losi. Koe wāmama o petani mo Jerusalema, koe kilomita nai e tolu. Pea kua holo mai haka kai siu toko lahi, koe whiekau ngā mamahi whataha mo maata, i he mālolo aho na tuonga ane. Pea koe whanonga pea maata ko au mai a Sesu, pene whakawhi iloa ki aturewa ki ai, kai nofo pea Maria i whare. Pea rea ange a maata ki a Seso, eiki, ka pau nā ke i heni, nei kai ke mālolo hoku toanga ane. Ka neongo ia, o kou ilo e au, e whai he o tua ha mea pe te ke kore ki ai. Pea pehe ange Seso, ko toanga ane toi to'o, pea tari atu e maata, mahino be ki a te au e toi tū hoku toanga ane i he aho whakamui. Pe toki re aangi a Sesu ki ai, ko au pe whai ai e toi tū pe a moe mo ui. Ko ki nau tōlu ko tō pe te nau tui ki a te au, te nau mo ui, neongo kua nau mate. I kai e mate o tae ngata ha taha e tui ki a te au, pe a e mo ui ai pe o tae ngata. O e tui ki ai, ka pehe ange e maata, i o eiki, o kou tui, koe Kristo o koe, koe aloe o tua, koe tokataha tapu, kua pau ke hau ki mamani. Koe angolele tonu ia o eiki. Pai bea ki poupou nou be, tau whanongo be ki Biography, whamalola ke ulumotua, tukulerei mai e mo ui koia e tamai o eiki. Wholofola e kua whiri he whanau, kai mai whamiri, ke whaia ke tau whakawhetai ke o tua, i he pongi ko eni. I he ku whamaa pōpo ai ngahi wholofola kua whiri he whamiri, o nofo ki he whakakaukau e taha, koe whakakaukau koe o e toi tuu. Ko manatu le lebe ki ai, mo tolu koe na e papitaiso, i he misterio e taha tolu tabu, i he wafa e tamai, pia moe alo, pia moe lau maare maanioni, o kai hono ngahi sila whakaofo ofa. Koe urake sila whakaofo ofa, koe tau hoko koe ngahi pere ofa anga oi otua. Pea ta tau ai pepe koe hae tū kunga e mo ui o ku tau iai, he kaikene lava o to'o ai, ho tau ngeia whakaofo ofa ko ia i ho tau paptaiso,
ko e ngahi whanau, me ngahi pere o whaanga o e otua. Hono e sila whakao fo o wha, hei whamanatu e ki tau tolu he kamataanga koe hano tari, o ku sila ia e tau mo ui ke mo ui a eiki na e pekia pia toi tuu. Na e pekia pia toi tuu. Pia ku tau whakataha mai ko dine o koe tau whakataha mai i he mamahi, ka utonu ke mālohi ange pe fo i whekau mahau inga ko ia e ia toi tuu. Pia ku whamālohi he tahine ane lau e tau wholofola hono ua, whe tahine ane lau tau wholofola hono ua. It's very humble, but you tried your best to proclaim the good news. Pia ku sa ia he fo i konga whakaosi ko e wholofola hono ua u pehe, e whakamau i be ki tau tolo whakatatau, ki anga o e tau mo ui i he māmani o ku tau iai. Ai ke ki fo i whekau whakaofo ofai. Whakamau i be ki tau tolo. Uhinga u tānoa ki ai na baptaiso ia he we siriana, na u tūpoha ke we siriana, pa baptaiso he misteri ko ia. E tai mgoe na ku tafoki mai he katolika, na kai ke toi papia he ku osko foi sila ko ia, he kai ke toi lava, he sila ko e misteri ko e taha tolu tapu, kai ke toi lava haki papi mo haki papi ke ne to sila ko ia. Whawhana ke kau katolika, ua e o papi noa ia, he kai ke to ai foi sila whaka ofa ko ia, hono papi ko i he misteri, o e taha tolu tapu he tamai mo almo lau. Tai mgoe na u tafoki mai he katolika, kai ke toi papi au, ko i he tui ko ia e katolika, pe mo tui a wei sirana, mo ki tau tolu ko tau tui ke misteri e taha tolu tapu, ko sila ko ia, na mo mate, e kai ne lava to o sila ko ia, mea te ki tau tolu. Tānoa ko e wholofola ulua ki, ko hinga tānoa ki ai, ka pau e mahu inga maari e ka te ki tau tolu, a tau ngeia ko ia, i ho tau papitai so, pe mo e toi tu u, e lava i he tau mo ui lolotonga, ke ne hanga whakafuo a e tau mo ui, he ukai e tau tui mo amanaki lelei, e ia e aho pehen. Ok? Pia pehe mai rewa e paula he wholofola hono ua, e whakamau i pe ki tau tolo whakatata. Ai koe whakamau whaito tonu koe ai otua o ku pehen. Koe a whio mai pe ai otua, ita, hau koe ki he to'o he mahe na ke mo ui whakato'o he mabe. Hange koe haki i kosi. Mo ui lai pe mo ui koe kosi, koe tae tāua ke pureanga i otua. Sai, whakai ke tauhi, ha whoka, hau koe ke to'o matau, hana ke mo ui whakato'o matau, koe lami. Ai ku hinga, ko toka tahane whai mātea ki ane mo ui. O hinga utalano ke whanau nou be, i he tau whanau ke pio kālafi, o koe amanaki lelei, ke he mo ui e tamai o eiki. Pakutu koe whakaloto lahi e ka te ki tau, o te mo fōi, mamani koe no ku tau iai, si kau ngā whanonga he tu, koe mamani ne o ku tō whehanga ia, pe mo e mo oni koe, ai ni koe kou lawe koe ki ai. Pakapau te ke whakangari ngari pe, tuu ngā vai vai, kai ke tō mao ke mo oni koe ia, pe malawa pe ke tawhia. Mana tu, i hono whakamāpopo e tau mo ui, e whakamāpopo ki he anga, o e tau mo ui, ake e tau mo ui, lolotonga e tau mo ui i he lolotonga. Koe ki ha langai mamahi, tōtou leere atu ki he whakautua anga ko ia Sosefo Lisiate Usaia, koe mahinu peka te au na kai ke te lawa o rea au whangai whakatabu. Kana mahinu peka te au na mahinu pe kia Sosefo, tā no be ki ai. I he ngahi whakailonga pe u asmai tohono loi matu. Whai pe ai talano ki ai ko hiko e. Tau whanonga koe kakai ai otua. Umahau ha pe ki aha taimi ke tau ki whakalongolong. Ki tau whakalongolong ka lawa ke tau whanongo, ki e whana me amai ai eiki he ko ki tau tolu koe ngahi pere o whaam. Koe whakaose mo ui ko ia a Sosefo. Nā kai peke toi ho haa Sosefo ki he māmani. Kana ne oange whakaosi o ene mo ui. Ke lawa whakalongolongo. Kai whana me amai a hono eiki ki a te ia. I whana mahaki na ne tāria e sākalamai tau e whakarerei. Whakarerei bam hono o toa i he tau tui. E ko o toa whi mesu whamon more. Ko tamai o ikina ne tui ke mo oni ko ia e toi tu u. Pa te hanga i o whakafuo a ene mo ui lolotonga.
Tangata vai pe. Kana kai ke holo muia e tamai o eiki ko eni. I ene tu. Ko hipe ko tau na tula tangata mo fefine. Kai vai pe. Kau kai ke fe unga e tau tono no. Ke ne hanga i o toa e oni ko i ho tau ngeia. Ko ngahi pere o faanga o tua. Pe uia e feitu o ule teu. Ma ki tau toa. Na tui pea Sosefo ko tau mo ui ko hiki teni ti pea tau noa paula fola hau noa. Ko tau api maue. Ko tau api maue o teu he eiki. Pe he toi tuu kau ngā whanonga he tui. Ko mea pea ua. Ko tau toi tuu. E mamahi o tae ngata. Pea mo i fia o tae ngata. O maka tuu ngā pe. Ke taimina tau whengai ke whakafua e tau mo ui. E he mo ui lolo tonga. Ko hi koe ahapene o e tau mo. Tau whamalo ai ki he otua. Hange be koe ia koe. Kai ke te lau e siutasi e wholofola uloa ki ai more. Kane tāna ki e koula mo e le reitaha. Ke whai e kai whilau kono hufekina si ka inga pekia. I hene tui whakapapau ke mes ai otua. Tau whatahataha koe ni ko hui koe mooni koe ia. Ko lawe e koe kakai ngunau si tapa mai me ngai wheitu mamao. Kai ke maulau e mamao. Ka mau tapa mai. Kai koe tapa mai ko hui koe whamiri. Kai koe tapa mai ko hui koe kau ngā whanonga. Koe tau tapa mai ko hui koe tau tui. E iai e tui tuu. Me he mate. Kau tau fia. Whakataha pia me pio kalafi. Pia koe amanaki le rei. Whanonga tamai o eiki koe ni. O mea ke lunga ke moe tau ngahi lotu hu whaki. Tau hanga ke tau tamai o tua, mo moe ke tau ngahi lotu. Hufekena si lau maari e o Sosefo Lisiate Usaia. Kai mai ui tau mo ki whanau, mo ki tau tolu no katoa. Tau ange ko e laka atu ko e ni a Lisiate Usaia. Mei taimi ki he mo ui whaka i tā niti e hoko a sesu ko hono ka mea mo e kaung pongonga. Whakatauange eiki koe i heni ai ngāhi kaingau moi maheni e lava ke whakamooni ia ki hea awhio ai pe ai otua mo ki tautolu pea moe ne ofa. Whakatauange eiki koe mamahi o ku tō whanga ai ho mau loto e lava pē ke nau toe whakawhainga maalie i ki mau tolu ke mau toe ongo i pē ai whangata ia moi mamahi fia moi mawawa. Whakamasiwa i he i mau mo ui. I he aho koe ni e toi whakawhonu aki pē ai ofa me he kainga pē moe o tua.
e tawange koe i e kuna whanga nge o e mauia ke lisito e mamalie e ne ngawe whakamaui e he i mau mo ui mo i mau mate. Tamai e whatawang ke mau i lo ia mo oni, mo i mahu inga ko ia e toi tuu. Aena i lo ia e Lisiate, kai ma Siudas, ma Ata, kai ma Paul. I ngai wholofola mau whanongo he aha koin. Whatawang ke mo oni e he mau mo ui, te mau mo ui a kia o whangatu e Jesu Christo ko alo ka ko mau eiki. Amen. Kore ka inga ke hoi fuai whenaro to maa kuma whike ku whilau lau ni. Waha muto ruko ki a whilau lau. Hei ke tau ange whai tau ni a mau toko taha koen. Sosefo Lisiate Usaia. Tunga he tuku mo win. He kuke awe ang hala maa mani ko hui koe whilau lau ni. Tari mua e mau kore na hufanga dia Jesu Christo ko alo ka ko mau eiki. Amen. Tawang e ke whiang mau tolo a eiki. Amen.
iki hake o mauloto. E tau whea whakawheta iki he iki ko tau o tua. Ia tamai mafi mo mo i taingat. Mau whairerei mau ai pē me wheitu ko tau pē ke whaia whakamalo ki a Fiona. O tuunga ia Jesu Christo ko mau eiki. Ia te ia nāne tau tuu mei he mate. Ni mawhua mai ai e mau amanaki ki ha tau tuu. Pea mo e mamahi o e mate. Ko e kuoliriu, ko e kiha tala ofa. Whakawhiawhia e mo ui taingata. Eiki e ki ho kakai whaito nunga. Ko e mo ui o kuliriu pe ka ui kai ngata. Ia ka tohoto i wha mau sino ki ha mau nofoanga i mamani ke mate. O ku mau rewa ha nofoanga tai ngata i he wani. Ia ko ia i whataha me katoa e kau hiwa e kau angelo e langi. Mau talaki ai pe ho langi langi o mau pehe mau pe. Kei ke ko koe pea e whungani maanu ni, bako koe pea e tupuanga o e maanu ni fuape. Pe koe e mau tau tapake nei ke te koe ki ke a whitau lalo. Whakamaanu ni ange ngahi mea o whan. Aki pea i iwi o e lau maari e maanu ni. Ko hia ka hoko ia koe sino. Mo e tātāha mau eiki ko Jesu Christo. Pe koe mea toko ni whakalau maari e whoki ma mau tolu. Kamana kene tupuange e ia ki he pekia. Nā ne tōhake ai mā o ne whakamalo ki a Fiona. Tāpo ki pane pakpak. O angerewa kene kaua ko ngā mo ne pehe. Mo tō eni bea mō kai kātoa me iai. Ko hoku sino eni. Ai ai tukuange ko e uhi ko ki mō tolu. Pehireng pe nau tau mawhana ne te toa ki whoki mo i ipu ne te whamalo i ai be ai a Fiona. Tāpo ki ipa ne o angerewa kene kaua ko ngā mo ne pehe. Mo toi ni bea mo winu kātoa me iai. Ko ipu e ni hoku tatoa ko toto i ai fuakawa fo au. Ai e lau i kuonga be taingata. Pele ring whoki a ko hia ko ki mo tolu. Pe mo ka kai ko toa be. Kai whakamore more i ai e anga hala. Mo whaieni ko hoku whakamanatu. Koi misterieni o e tui. Kei ke mau whamanatu ai bea bekia mo toi tua ho alo. Te koe au tonga e mau mo heke ni a Fiona e mai mo ui mo ipu whoke huhu i taingata. I au mau te whakawhitai whoki a te koe ko hea koe a whitau lalo a Fiona. O toko mai ke mau unu atu ke whai ho tauhi he lotolotonga ho ao eiki.
Mau te kore mamai atu whoki ke loto i e peti ki mautolu ne uonga taha. Tunga he ngā ue lau maare maa ni e ri ai sina mo e tātā o Kristo ai ua Amerikina ke maukau ngā tāri whakataha. E iki e ke hanga i whai whamua ki o Siaosi. Ai ulotonga mawhala te whunga o māmani. Kau hui ke tupure ki nai be ai whio whani i hono kakai. Pe ke o mautu i tāpu ko whalaki ko. Kai maa mau e ke biko po Brian Mascot, Kardinali Mafi. Whahinga tapu hono kātoa. Eike a whio ia nge mua ho tamayo eiki ko en. Sosefo Lisiate Usaia. Ai ko ke ui ke hiki atu mi māmani. E tuku mua ke te ia o hangena kau ngā mamahi moho alo. I hene pekia. Tawange whokento e whakataha mo ia i hene toi tuu. Eike a whitau lalo nge mua ke mau kāinga ko e ko nau toki mālolo me amanaki ke toi tuu. Kai maa si kāinga pekia fuabe. Ko hike nau māta i ai hulungia o fofonga. Whitau lalo mai ka tiki mau toluni hono kotoa. Ui tau kai mai ki whanau o whina. Ka hui ke mau kau ngā mau e mo ui tainga tā whataha mo maria kai whae tā po o ai o tua. Sa ngā Sosefo ko hono hoa kai mai kau maa o nioni fua be koe. Ni nau whakaho i fua ia whiona i lalon. Mau whakawiki ai koe pe mo tukoloria ki hoa whio. Tunga i ho alo ko Jesu Kristo. Oi, ui ko Jesu Kristo me tamane a whio pe a tunga whokia te ia. O ko whaia kini ai ki ate koe o tua ta mai mafi, whata mo e lau maari e maari o ni. A langi mo kalore whakau furi o tai ngata pea, tai ngata. Whatake ki e lotu pēna ne ako ni kina ki tau tolu ki ai. Ai o kuna wani ki ka hoa. Ne o kuna e o preanga ke whai o kina amani o. Tanya fra fik ma dol me ngai ko vi fuabe a fei dau lalo ke tokai be ai meri no yelo tolo tonga ma nga hi a ho pe a dunga to ni ma yo alo fa tawange ma no fo tawadai na me ang hala be mo fai nga da ya fuabe kama no fo tari fa ki ai be e doi hare mai a ma fa mo ui go Jesu Kristo. Eki Jesu Kristo na whalawalang ki ka apostolo pehe. Po atu mamutolo ai merino ka hake merino ko whake atu mamutolo. O managa whio ke mau ngahi anga halaka ke tui aho Siaosi. O ke tu mai mua mamutolo aho merino mo wo ngataha ho pureanga ai ua whio mo pure ai o tai ngata pia tai ngata.
Pena wange, ke toka maua i be e te modolu, ai fie maari e ai iki. Ke tau whewha ke aku mua e merino a Kristo. Sino mo na sa Kristo. Ke no ai o tua ne fua mo ave ang hala mamani monu ia ka ko kina tolu fa fe ke ka to anga o alo o tua ke ka ta o ai mai ke te au pro fola mai be ke mo ia ho ki a la mari te vi dai ko fa mo are de de mau tare o sino mo in ho ta ta o mo ikina ho ko ia ka mau fa mala ia anga mo me fa mo ui ke mau la mari mo mau sino foki amen. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows dreary, precious Lord, linger near. When my life is almost
Take my hand, precious Lord, lead me home. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Sosefo Lisiate Usaia, Ket neto
ke tau lotu. Hei ke tawange ke whaitongani amua e whilaulau hao Siaosi, ho mautoko taha koe ni ko Sosefo Lisiate Usaia. Peko hina ne tāria sākala me tāho alo o whā. Whatawange ke kau whataha mo kau maani o ni i e whia e pure anga uta e ngata. Mau kore na hufanga i a Sesu Kristo ko alo ka ko mau eiki. Kata ki o me ki lalo. Kau whao kore wai he Ouau whakamā wai pia moe tamai o ikin. Ka inga ki mua taha alu hono whanonga anga. Ki tau taha whai mua hani tatau. Mo tau toko taha koe ni ko Sosefo Lisiate Usaia. Whatawange koe tau whakamā wai e haia e tau ofa ki a te ia. Peke ne whakamā mai ho tau mamahi. Whakakau ai e tau tua meri e. E iai ha aho e taha. E tau te whiloa ki whiwhia. I hanga he ofa Kristo i kuna i a mea kotoa pe. Io, na mo mate, tene whaka auha pea moia. Pai ho tau papitai so. E papitai so ai Sosefo Lisiate Usaia. Whakakaua ene mo ui ke sina whakamisteri ho tau eiki ko seso. Eiki na pekia pato e tuu. E papitai so kia e mo ui e tamai o eiki ko eni. Ko ia tene to e tuu. Tawangai pia moe insenis i namukakala ko eni. Tahaya ngahi mea ofa e kaumaki ke eiki ko sesu e whare manu. He ko ia koe tui, koe palofita, koe whaiwhekau. Aho nai baptai so ai Sosefo Lisiate. Nani hoko ai koe tui, koe palofita, koe whaiwhekau. Tāu ai mea muki tau tolu ki tau whakalang ki a te ia. Age inse nisi namu kakala ko eni. Ko moutari no lau maari o awe ke o tua koe whungani maalunga. Momi kau maani o nei o tua o toko ni ia. Momi kau angelo a iki o whakawhetaulaki ki a te ia. Tawange mo Kristo e kune ui koe Sosefo Lisiate Usaia. Kene awe koe ki a te ia be. Tawange taki koe he kau angelo ki e whatawhata o e palahame. E ike tukuang kia te ia e whie maari e ku tae ngata, peke ne hulungi a iho mama o tae ngata. Ke tau lotu, ala tamai e ku mau fua ke atia mau toko taha koe ni ko Sosefo Lisiate Usaia ki o tau kupui ni ma. Mau lota tōnunga whakataha mo ki nau tōlungu nau pekia ia Kristo, tene toi tuha ki he ahu whakamui o whakataha i pe mo Kristo o tae ngata. O mau whawhitai ke o awhio ko hi koe tāpua ki kuke o mai ke se o mau toko tahan. Lotonga ene kei mo ui i lalo ni. Ke whakahaa ki a ianga ho tau i whakaeta mai ka tiki mau tolu.
He maa whoke mau kau ngā mea mai kau mānio ni i a Jesu Kristo. E ke whangahi whoke mau koren. Tari whiwhia mua sa mau toka tahani ki Paradise. Peka toni ki mau tolu ki mau lawa whakanonga ke loto mau e mau tui. Kai oa ko mau toi whakatahai mo sa mau toka tahani. I e whiwhia utai ngata. Mau korena hufanga i a Jesu Kristo ko alo ka ko mau eiki. Tonga te uteo ke whakahai ere atua. Lisiate, kuma ke hua mai e tau hiwa whakamawai o whanga e o tuai. Last night, I have no idea. But what time are we going to be there? I don't know. No, you know the Tongan, it will keep on prolonging. We are going now.
Christ.